mala ka changdar che nyor ka dung din media ka chang ngwan ka pai ngwan karon kin dang raw de jandang raw de bakel agan mak bangut gok dung din media ka kwa changdar ma be nong lar mi specific me inclusive tiba ka roi ke kwi doctor gai ke yene ka jube me cha waka akobo baad me cha akub me akap SPDF so roi ni kon bala kwi gai bi la ta nan ji kon ne ne gani ni dialati o te ni wona ga badda gan walle tumod na ga akobo te ka duol du la ga nat tin ba ora jodi long bu la o re duol ga ko ne duol ga nat la nong ne ni siang on daily basis ko ti ladde ko ngoni ko felere ke re ke de kon ladde ko ngoni so on wala ba ta inclusive episode ni be right ka dol kel me dol kaman mana to kaman akobo west ko payam mi chwale bong payam mo pa do ba ko bo kont so shi yen gwa de dan ne ta kel ke ne they are displaced shi bere ra ka akobo as a group of women ala timan shi be je kere gai te ko ya kul la re gai ka korman ko do la man kan ko la main topic tinin wala ka dung din media ba ko nuye in extent in length tiba ka roi ka ta na jalan ke ko most of the day ale ko ne lat roi ku re ma char karode ba ko to comparison ka re ma char ka ne re gai ka kon na za nuore as a South Sudan ka ta to ko ne struggle no one so rami chiro aj mala ne ku yene ko la ko ne ni shang dung din media mi ran jo me tiam pe online linge be like ke be share ko bene ko no wan ti le tuk nuara na ba ko le shop ka bak bar kon ti no ne dung din media ba ko le ya je ne ni wan rega cha ne ngai ko te ga ko bu about a day today din ba daga wala mi shi ne wa ja ko la no ne ni shang ya ta ya ga la ga dung din media o we ga u ke dok number 1 e wo de cha to ko de pore ra ga ko bre ga lo jok we objective mi ko la ne ni shang te go re mi cha lu jok ngude ben to mara ode go political landscape of the SPLM go control ka ko be wo alter be wo ger SPLM ji ko mulwal be wo install in akobo ba ko pente da kum mara de ne wona ne bana ba ka wada ba wote group mi biya ne ke ti ba korter ke chwe SPLM ji ka akobo ti kwa support re gai so can this three objective je weje ara ne jor ni siang ko number 1 issue of na lu ka ko bu kan ne longa mu ko ye achip issue of ne be political landscape of the ko bu county go be jien ka spela mai go bo ka spela mai ji kan ko ngur chap ta ke te da spela mai go issue of na dak go te core as a communities kan bo ko man to ta ko bu nyen individuals ti jera mo go jiende ara mat ka ko bu te kel ge ga kan dial ke enemy of the people of ko bu ngono kel ngwa mi ken nanga je ne ko bong no ken ko other leaders ti chiran ne ken abandon je wo ge ga ne dial to te ko position te ko pudo again ka ko bu community ko to pudo ka ko bu ne ala na ni chango ndol dial kon dule na do lo group me wale room do group do dien all of them la lo ne jog no ko anda ne jen ke tin ka displacement side tara mani ne ka ko no meter wala kontur ne and all this so mi che no la ne ko ni chang din tenana ko let us not disencourage ko donga ko bu che pente da ga no bana no ku ne no kala ba ga rach ga ta ja tong ni je o re ga ka ro je da ni la daga man rai da ke lew rai ku re ma char taban ko ke shin wan ta la rai ga je rai ga ku re ma char ti ko ne lat in summary la da je o re ma char cha lo cha ko confuse ma ke re ma char kan mo de nan ga lo ko ti ku je ro de so example wan ya ga no ga re ma char te lo re na ti ku ne ti ta ma nyal ku tin ko ma in tin ko lu ri ne okay to historic personalities ti lu re lo la ra je o re ma char tel ma la da ga ye tel ma lo nga ko balat mi be kam ye lo chang ter yen ko ko kwide so dia la ya galat he was talking a lot
ba Riek Machar chip ko po ngo kon nan tam ya ko kum no ka kubumo me chi SPLM IG me je settle ka kubumo so tar kwa ba loitin instead ba ko in train order ko ne tele ngoti che ngoti wala ta ka kubu tibitetin ba ta ngor ko ta ba impose so the real ya galat ka confident ko gujiro ko wo succeed at a time. And man right now, the Nuku and a lot about Riek Machar, and we compare him to Riek Machar, the level of Nuari, the level of South Sudan. Kotaban Riek Machar, the reason why, needing one, including low, we can say all low, 90%. The only some of the desperate, in content, desperate. Jata direction nuclear war plus chakadare chagnanat kuna chakachak political different thinking the very few people don't con logo law to logo Riek Machar ko connected to the reason amma Riek Machar ne dialato Riek Machar to objective unlike the guy the objective milare ne je issue the guy ko number 1 Riek Machar was fighting for self determination. That is story manukut ngaje and wo go to self determination no matter ke Sudan wo to ne bear be gaj bala ke of Jonglei state today is because of Riek Machar insertion ata da ne Riek Machar me yalat gaye no matter what cost kungunu ye nak to kungunu ye lel to is better and they ko ne nak the ne de ko na go Sudan jidit te nak garang so Riek Machar is hero. Because this angle, ko right kon go kume jinu Sudan obe shop. Me take a politician, he take a leader. Me jen la program ka jamo. Me si la jo de long. Unlike any person, Riek Machar. So Rameshere guy, we cannot say one and it a contribution because of Sudan independence. Ko we remember all the history. Ko the guy. Was a deadliest conspirator ka Umar Bashir for many years. Ngai kono te lat. We feel them even in Akub. Ko K99. We have a living stories K99. Ti chanabu ka Akubu. Kel kan jalabna. Ti na nagre ka Akubu. Pursuing his own interest. Interest lo ne jala re ga check. Tineni wanji ke liu ka Akubu. So, regard compared to Riek Machar, regard a witness. Ko kaje, again the symbol of psychophancy, politics. Ko tararami chiamalaro regard ije chwong, kalanya na line and work, and worry and particularly lower kubo. Chwong kela jala medan, bad meju kor meja meto kam na jala bedunu contribution de. Chabe chonkel ga jang tana kor ga jang now is together with them to right ka Akubu compare himself with Riek Machar. So the taro kore ga in brief tell a comparison ga Riek Machar. Riek Machar is a man more personifications of self-determination ka South Sudan men ko call nung bear and tama. And when we come to the period of the interim period before referendum. So from 2005 up to 2011, the architects of all our success, Rameta's idea, over issue of self-determination, not just a word, Rameta's ideas, Rameta's serious. So Rameta's what? To try and to that you claim your right based on the law, based on the technicality. Riek Machar was the architect of everything from 2005 up to 2011. May you con we come okay, the guy was in Khartoum. Quella sabotage. The tailor of the Sudan. The Kwabel no. So, cause this situation, check the compare Riek Machar. In 2013, Riek Machar was still the only person. Mularje also Sudan to Kondial ga right in Kondial. Mularje also Sudan take read within that need
our contribution commitment ko bana galat as the people yala ro ko re talba kire jiyak tarab jude la je ko ro re talba kire jiyak e ga be ja yen ko re talba kire go and if you think about yourself na ko ro el ko talba kire go so be je bukure ga ko support ma nan ku no re ku kana ke ku jino bin ku kana and people still they ne ngut ko kanga ta ne de ne menung na mo loy ko ra ka je ko you imagine re mo chabi jo ne me bijine ga banoro bantiu or you say United State che de no kare ga jon even if we tell bakire jo ru ya ko ba ko you will accept no ba li re gan ba lo re mo char chi ga de par te la gwa par ga te so te la ga dial ta ko ter mi re mo char manong tel me manong yo al pal mai tel ngo mi ne manong ta dial do mi woti ye ka ji ngu no ga ko mo nothing ko we talk about the blaming de ko de la ga dial about will wal about what so ta kwa la ti ye ko ne me na wa del walat ka warap which one is Salva Kiir Mayar Hospital. Which was true. Come Minister of Health. Chena Majalat. Kawarap. Ka kubumen. We reng we charbel we ngabel na bara kubu. E ko la ngungak ka kume jene tete. So di ali ka toro ko yo yo re guy a willless. Here amade compare Kerio Machar. La do di al ko na yagalat. Yo Machar a person mit a vision. Mimen gore da tin ladaje. So mit a support the generation at the end of the day be succeed. To see the guy be succeed. Nam mi ba kon ka ta na ne chu rai gaje ba ja kubu. Rega che per straight. Ta te ja ga kubu. Ko che ta la ne ko jen. Che ngai ka gwa. Che ngai ko ro je na de di. Antame. Ko ngu. Amanda na la ship mere ro ai la de. Lo ta ga position den. Ko wa kubu. Chi jang ko kumere ga chi ko tartin. Ba ye terege. Wona pa bakal wona pa baro ne ko da kubu. La den da danger. Take a danger. So wuri mi gore ga ba ye terege. Wora na da situation da but calculation ken gandial. Ko wora na convenient da kai de ga lengadi. And wona they are just fed up. Kai ga chenga. People were taking him like a child. Nanga ye ga ngara ga la de la de. Chelo thong radiant. So mi cher ka no mi nyu whatever. Yire ga ya lat pan. Chalat nga nen ko no social media talking in akobu. Tela ga base. Reng ma cher kwet banga kwet reality desperation. Ejen si despair ejen. Ko tela achievement ga den dia ko na daga akobu. Taro kan the brief bana ngon ko burai kon jode long rai ga nyamo ko yiti wan de kala te kene men jine tame ka gwa do beno ko no la te go sha go dung din media ka gwa chang dar ma shukran.